Uwe usamla puli jangka Jawahar Navodaya Vidyalayas JNV School Mauplang East Khasi Hills District uba syong haka kelas 11 uba kerteng Nathaniel Sotun kat news nam kerta ula do e yala kajing im na kajing sya badding elektrik haka kamera hostel ba usa. Kat kum kajing thu ukpa jong uni ukena bakila yo eka phone call hapadeng lai bat saw baji jan mit haka arpu khandai tarik naitung na kibor jangka school ba ukhon jong ki usitom jor badakit ye u sya CHC Mauplang. Kat bana kaliang ki bahyeng hasem kila keli ya kadaw hendrai amsyam la ya thu ya ki bat la shuong makin wan kloy marmar. Anda kila poi hakata kajaka sumar ukhon jong ki umdan shu. Kani kajingja kala pensa haka jinglingo eki kemiki kapa jong uni ukhna bat ki bahyeng hasem jong u. Hadin lakit no sa Shillong Civil Hospital ban le ya ka postmortem ban pentikna ya ka jingyap ukhon jong ki. Menta kidang up ya ka report postmortem na ki doktor kani ka hospital. Oh, asma game ko umsan. Kunjung aku ketemu Nathaniel Sotun kuliah po GNV usang kelas 11 dok pas kelas 10 menang dia Temilin po phone po hostel ang ba ula stop ang kinapan kita po si hospital sudah jom Mauplang kan saya nangta ngia po inga pa dilong nang ni telin ngia phone kino hikai ngo jia yu kimia batai ki sini suami wan kloy po sa taipan pendoi ka principal ko ang nabang sabat lat pangundang su Kamu phone ni haka po sauji sa hostel entah di mari yo jingkit kira po ino stay kat news no po basum yo kari hamare hayeng. Kamu po hostel sabar po hostel be. Kadi trek kadi ka lapo kayem pon nakalaj pon aye ne ke. tu bat kumbaya tu tadi amba dan ki pai ti na jero tadi ngarom ti bahala mga pat litpet nga ro ko jaka ba sabat dingket Kamu dikendu ikon ai pak piwan. apo si No okay la rais po si hostel. Kamu ila si tamjur kata ko poi pin la khala Opo poi pin akhlak. Betul. Kamu hang ni po yung stay te la akong bahnrio ngap lok kamu ikon pisa sini te ikon pak. isa sno Long pipi sa ang isa laban ho Sa tu laban. kuliah po GNV mo plug stay sa hostel zone stay long la sem sa este. po naru class 6 la Class di bendap mata number 1 la di bendap nang class 12 kaya po ang idang mata ti ibajay kun nga bagi orang ba sabat ding hindi matangi apa ke report na matang ka postmortem report ni balaban pensisyati di ba sabat ding niya di da kuy ka di da kumay kan ko du ka masih bu dekat bawang school ti ang babat ding siya ni doktor mentar nga keren menir ba for mentati itu ki ang di babat lagi tempat kuy ka report dekat ang batay ka